Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau mak kita nama semangat ni kan. Koyak de pesadin nasabat de peletek boting Ilangi pemedi malu pusat dan boting terima beresal letar rumah unono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak, insyaallah masa matoki mampin retoja. Siap. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Sini toma-toma lebihkun nia sila surah melebihkun ke hadir wabil khusus lauri andriku keempat penganting engke tudang melebi riolo ala birat tamanang mamuarei nalolongangi sininna inin nawa nafuran nueh rilalanna akat tamade cenna iyewe asoy. Hadirin hadirat, ini kejelasan pentingnya. Ini kesana beneta Nur Fadillah. Ini Nur Fadillah ni sana laketa Andri Hidayat. Ini ni kesana laketa macam oke apa saya oke. Ni sana laketa Ardiansa. Ini Ardiansanya sana beneta. Masya Allah. Napalak mana nih bu? Ya metonar ya kata ini. Tapi ufasa kian riko ya pa. Nareko berubah nih status dari kalolo menjadi suami anak dara menjadi istri. Tengarangnya ajak nana asanna laketa asanna beneta atau bireng. Tetapi akibuki panggilan kasih sayang lori pasangan tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka panggilan kasih sayang lori benena. Pangulut Aisyah dipanggil dengan ya Humairah makunrai macala-cala olina nasabak pangulut Aisyah macala-cala olina nama bute. Jadi apun neki panggilan kasih sayang. Aja mi gaga bu apa anak reko mabolongi lah kita mabolongi beneta aja tak ada bolong macam itu. Tetapi akibuki panggilan kasih sayang makan jae nareko makan jae tapana tasanjung nareko makan jae ampe kedona isanjung nareko lebih sifat-sifat lainnya yer lebih sanjung. Jangan kekurangannya yang diberikan panggilan kasih sayang. Hadirin hadirat. Selanjutnya nareko hadiri kilauria sange acara walimatul ursi. Tugas utama ta idi angke hadire melo doang. Yenaro akatana na niya malari ada idi umasalange madapu-dapunga ki papole riya sange walimatul ursi nasaba angka papasanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
maka dan nareko ganna ki patapulo na inappa melo doang itarima farelo doata. Ya naroto melo doang. Sehingga pangulutta Imam Nawawi Iwan Yusuf Al-Banteni maka dai nareko melo ima sempajat tomate nabila jolo tau angke hadere nareko dena ganna patapulo mas sempajat tomate na tunda jolo sempajat tomatewe na inappa no bira pa kampung ganna pi patapulo na inappa mas sempajat tomate namuni anak bicu pa ganna i nasaba napahangi panglutta maka dan nareko ganna ki patapulo melo doang namo parelo doa jaifau narin kalingatofu ngalla ta'ala sehingga dek nama elo mas sempajang nareko dek na ganna patapulo. Hadirin yang dimuliakan Allah, aga yelo doang yang ibotinge angka siddi sahabatna Nabi Taryasang Ukail yero Ukail anakna panglutta Abu Talib kakana panglutta Ali tempona boting angka tau hadere na inappa melo doangi aga na fuada yero tau hadere maka da yero tau hadere bil maka da yero tau hadere bil rafa'i wal banin Ukail mamuara imu bahagia di lalanna pernikahanmu dan nia maegay anakmu ayero parelodoana si dia sahabat lauri panglutta Ukail maka dia panglutta Ukail aja telodoanga kamakatu nasaba yero riasange kebahagiaan tidak dijamin dengan banyaknya anak dan nia ambe gaganna anak dek nancaji si dijaminan bahwa kita akan bahagia maka dan yero sahabat aga pale yelo doanga ki maka dia panglutta Ukail elo doang ka pada Tuhan apa gurunge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair aga katana ya naritu mamuar rilalan naria sange pernikahan engka baraka ritaro rilalanna nania sialam perki pak kajusero ya naro nello doang nasuro kinabi tak mello doang yang ibu timpa ruwe sari kuam mengina baraka abot tingenna. Hadirin yang dimuliakan Allah, ia naruh asabaranna nareko mapen reboti ki idi oranewe terutama idi ogie angka tu ada ta riasange wala soji angka ni otinna angka ni panasana angka ni kalukunna mega rufana aga katana yerobu ya naritu tujuanna maelo ki mala baraka angkama na sumpul lolota de panafura berkeluarga yenaro ibageng tacede ke optimala si sapya angka tabu mala sipongnya magay na ribere na ribage-bage sare kam mangimancaji sanu-sanurang na baja singa die yer nan cajilalang na nalaksanakan toiri ya sange pernikahan tapi mega miri tadi sumpul lolota angka utilisan na wala soji alena mesama nang yerus tundung yoti padahal melo ibage-bage sumpul lolota de pana berkeluarga. Hadirin yang sama dimuliakan Allah, ya sange pernikahan harus isio na sama cinta nareko angka pernikahan de na tasio na sama cinta wadingin asabari nama lemma berakhir ya sange pernikahan melojo itane botinge maka dapada nata na puji mana moga pasangan na puji mo benem pujilah de iye maka de iye ulfa tiga ya sengulfa nang ulfa puji mo belake tak pujilah de alhamdulillah puji mo lak meneta pujilah de ini na puji mo alhamdulillah tafuji pasangata aga gunana nang karya sange cinta ya sange cinta adalah kata hati yang berasal dari hati dengarangin dia kata hati yang berasal dari hati nasaba upana angka siddi tau poji pasanganna hanya karena berasal dari mata na poji nasaba ma cantik mi benena na poji nasaba ma gareta mi lakena
yakin dan percaya cinta yang berasal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berasal dari hati akan dibawa sampai mati. Jadi aja andi tapoji beneta karena kecantikannya. Cantik memang tuh mako ke cantik. Tahu kanjak natadangi pakai yak kesing pada sisang ayu tinting. Tapi isengnya irona pakai makoke mapa mula riase latur yawa di manang itu. Tapana mi bawang yero macala edui. Yero bulu matana malampe edui. Badakna dui, sinina dui. Batuana narik kotolimelo kimi tema cantik beneta pabegedita. Cocok gak bu? Karena kecantikan seorang istri tergantung tebal tipisnya dompet suami. Hadirin sama dimuliakan Allah. Tetapi pahatoi di makun reye. Maka deta poji wilaketa jangan hanya sekadar nasabak megana isa na dompena. Nasabak angkato tu makun reye ada uang aban disayang, tak ada uang aban melayang. Narekomelo ki magaya ini makun reye tita toi kemampuan nalaketa. Nasabang katoje tumakun rai sinin nal pak balu pagat de lalu na paling pamaneng pak balu somel lalu na palepang pak balu canggore lalu na palepang pak balu kasoro lalu na palepang pak balu lipa lalu na palepang pak balu rusbal lalu na palepang sidi maniba de nang kana palepang kaplalu tu maniba lalu de nang kana palepang. Betuan ada antara suami dengan istri. Idi lakaye mapuneki kewajiban lori beneta. Idi lakai idi benewe tisatoi aleta gangkatega kemampuan na beneta. Nasabah mapalada kejadian. Faktor kedua perceraian terbesar di Kabupaten Wajo adalah karena masalah ekonomi. Persoalan pertama karena faktor perselingkuhan. Sebab ini Wajo dua tuyon ranking nomor sidi pernikahan di bawah umur kita juara 1 se Indonesia. Kecamatan terbanyak pernikahan di bawah umur se Indonesia Kecamatan Belawah untuk tahun 2021. Bulan Februari tahun 2022 kita bergeser ke ranking 3 digantikan oleh Kecamatan Tempe ranking 1 se-Indonesia. Jadi ranking di siba ranking telu oleh Kabupaten Wajo. Yang kedua, perceraian terbesar di Sulawesi Selatan. Ternyata Indonesia. Sulawesi Selatan ranking 4 Kabupaten Wajo, ranking 5 Kabupaten Sidrap. Sidrap Pemun. Magin apa kero? Ternyata yero mege siala antara Wajo, Sibawa, Sidrap. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah. Selanjutnya. Tega napole polmas kan? Ini. Demetona ga cewek ko belau macanti telah tu polmas. Masya Allah. Ega namu makun rek ko belawa la tu polmas. Tetapi di yena riasa toto yena riasa toto. Ya sange toto tamakule sandre siwali papuji lau tungka udani. Nareko toto fura nafatan tu fungala ta'ala. Namo tutut tanete malampe tupu bulu matandre limbas salo maluang. Pasti napasi runtuk fung Allah Ta'ala ria sange toto. Oleh karena itu nasabak toto tandi yamana maka tajagewi yero papedale nawireki fung Allah Ta'ala. Siapa yang menjaga rizki yang diberikan Allah maka yena rololongan ria sange keluarga yang bahagia. Karena keluarga yang bahagia hanya bisa didapat dengan satu, yanaritu engkaki bahagiakan fung Allah Ta'ala. Yang kedua ibahagiakan tomat watak. Aga ya saya bahagiakan fung Allah Ta'ala. Pegok isininna pasurona fung Allah Ta'ala.
Matu malam pertama tak untuk mana ki mas sempajang penih di sepertiga malam. Idi mancajimang, idi mancajimang, idi mancajimangmu. Agar ye lorif ngala ta'ala. Ye lawi sarikwa mengi napatuji keluarga ta ria sengedeci. Bu, ya samuki moto mas sempajang penih si bawa bapak. Ya samuki natadu moto mas sempajang penih. Si di bapen re mana makna biasa. Nasa katoje makun re masa mau ata je tadu bapai pak mage madari lengi tadu lengi moto. Ya. Artinya apa Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah? Mabatuangi makada cawe ki lorif ngala ta'ala. Allah yang menentukan bahagianya seseorang. Allah yang memberikan bahagia pada seseorang. Nareko macawe ki lorif ngala ta'ala. Maka macawe tetu ngala ta'ala mawerikir ya sange bahagia. Haram hukumnya. Siddi keluarga naruntu ria sange keluarga yang bahagia. Nareko mabele si bawa ngala ta'ala. Haram hukumnya. Siddi ata naruntu ria sange kebahagiaan. Nareko dek napatatongi sempajan 5 waktu. Nasaba elauki rilalanna sempajan. Yang kedua andriku yang mana? Narekomelo ki runtu biasanya kebahagiaan. Bahagiakan orang tua kita. Mega anak-anak narekofura ni botina lupaini tomatuana. Tapi tengarangi riasange pernikahan bukan berarti putus hubungannya si bawa tomatuai. Apalagi nareko indokta dek nerulem pali de cenah. Puasa Ramalan na bawang Indoe denerulem pali bu. Puasa Ramalan na bawang Indoe denerulem pali ba. Nampak ki itampu dena na puasa. Ipa susuki si tahun desina puasa 2 tahun ni dena puasa. 2 tahun ki si ola-ola ipa susu 3 tahun ni dena puasa. Masuk tahun keempat itampu si Andrita desina puasa. Seandainya kata lu ya Indo tama matampu asera atau dena puasa, maka antara anak dengan orang tua harus ki berbakti. Nareko angka anak dena pedecen lori tomatuana pemali imita deceng lino akhirat. Maka ketika ada anak mencium tangan gurunya tetapi tidak mencium tangan orang tua, dek nak baraka cium tangannya kepada gurunya. Nareko angka anak mencium tangan ulama tetapi tidak mencium tangan orang tuanya, tertolak tolak cium tangannya kepada ulama. Nareko angka anak minta barakah kepada para kiai tetapi tidak minta barakah kepada orang tuanya, tertolak barakahnya kepada para kiai. Oleh karena itu apdc lalu kindi lori tomatuata baja singa dia angka daleta tapampiang yang nyambut tak kembok balanca tale angka indok balanca tale aga gunana tania nasabak megana dita na wireng ambot tabalanca pak. Tania megana dita bu na inapa wireng balanca indo tania. Tetapi meloki mala baraka nariko ipacak dio ambot ta ipacak dio indo ta malemma ina paturung ki pungalla ta'ala ria sangedale. Tetapi nariko ako ki tomatuata nagalif ngalla ta'ala. Dek gaga jama-jamata makalifu relebokna iye tanah. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah. Pasakulori andriku ya apa? Maka dana rekofurani ipapoler ya sange pernikahan. Detundi namulus manang perjalanata angka masalah. Sininang ke hadirku yang kamana masalah na rilalana keluargana kemanang. Degaga tahu degaga masalahna. Ustaz Muhammad Sabir yang setiap hari ceramah pernikahan engkau atau masalah pernikahan nah. Degaga tahu degaga masalahna. Tetapi tengarangin di selesaikan masalah tanah si bawa madece. Nasabar ya sange keluarga sakina. Ya sange sakina anu pura magaru na inapai fatanang. Anu angka masalah tanah inapai fatanang. Anu angka masalah tanah inapa iselesaikan. Madu farufami itu watena tahu selesaikan masalahnya. Angka tahu silosi pede na capuri na inapa selesai masalahnya. Angka tahu mamak-makomi. Magai nasabak madu farufami toy batena selesaikan masalah.
nasabah kita berasal dari latar belakang yang berbeda, saling memahami ya, saling memahami. Angka tulakai matangan di ngoto aja tafasai. Angka tu bene makutu manasun dia aja tafasai. Sabang angka tu makun rei HP na metomi bawa tulina cukuki na melo pendreka di 100 juta. Gangkana deni sangi mana sui. Tetapi ni semana kejadian. Lawi tawe manre balik ke wirgal nisan. Lawi tawe puncak rekreasi nisan. Talepo tay ko phone rangai nisan. Sisan na jamba-jamba ni laki na depa nisan. Sabak HP na mibawan tulina cukuki. Artinya saling memahami. Karakter yang berbeda tidak mau diubah, tetapi karakter yang berbeda meloki saling memahami. Kelebihan kekurangan nabi satukan supaya mencaji wisid di keluarga yang bahagia. Selanjutnya, paling terakhir, untuk jaga wirya sange cinta. Ya nari itu taruh ki pasengar di pasangata. Tidak ada orang yang bercerai kecuali nariko degaga pasengaran na lakai lori benena. Benewe degaga pasengaran na lauri lakai. Namo angka matua tahu nariko angka mo pasengaran pasti makanjai nengarang. Tetapi nariko degaga pasengaran yenaro wadarin nasaratawi nasabak megalada tu ujian ria sangen di pernikahan. Tania bawa rupa tawe namo bangsa jinge meloto pasaraki. Yenaro nariko koki kamarain dia tengarangin di ku yamana. Koki kamarai angka tu pantangan na. Nomor sidi aja tatama kamarata nariko deta beresalang. Upana angka lakai angka bene tama kamarai namo de gaga tau hilalan na dena beresalang. Yenaro madari nariko ipatala tadang ipa limat tari beneta ipatala tadang ibu limat tari laketa madari mapalla isaddi. Ipa jalannya sewe ipa jalan kipase napa tadang liman na lakeri benena aja jadi patadang limamu maka kihapang padahal macake ni kadang. Magi napa koro angka meto pasukan na iblis latam mamukari lalan na kamarai iye panadde nariko tomak beresal. Yang kedua, pantanganan diri lalan na kamarai aja gaga matoba kanuku rilalan na kamarai. Magai nasaba riyawana kanukutta angka pasukan na iblis latam mamuka yenarode na paja si melo pasarangi wakun rei oranewe nariko pure boting. Makanya bu nariko ma meloki matepak kanuku satu ajenne ki jolo aja tatepai kanukutta nariko de tampur majenne. Mage taru jolo madde yero cinge na napaki mate pakanuku. Pada riapo di iruntu na je pato ba yamba nah. Ako yolo na talapise iruntu ko siru yamba. Ko lebo na kasoro ako siru yamba. Ini bisa menyebabkan fatal. Jadi aja tate pakanuku rilalan na kamarata. Selanjutnya, nareko mate pakanuku ki. Tapada pungang nyero kanukutta. Na inapariak biang. Aja tatari makada isarimo aja takada niringoangi na tade jangan yale yeru kanukui ipasi pulung yeru kanukui na inapar ya biang magai nasaba riawana kanukutta angkajing iblis latama muka tugasnya cuma satu ya naritu maelo ipasarangi sedie suami istri. Oleh karena itu Andriku yang mana malampe kanukuna mapamula soe aja gaga mapalampe kanuku nasaba angkasit di makhluk monro riawan. Selanjutnya baja singa dia nawereki pungala ta'ala dalen dia gangkana mak bawa bagi hamil muda angkato pantangan aga pantangan aja lalo talengan-lengang risalapena cicai risalapena toke magai nasaba angkari lalanna cicai siddi makhluk na taruh ngalla ta'ala yanartu sipian yenaru tugasna tini melo solangi tampun nama kunre nareko mak bawa-bawai hamil muda sehingga aja tau heran nareko madari angka makun rai napai sidau siulang tampuna tapatan dengi tampuna bisa jadi karena pengaruh tidur di bawah cicak yenaru nareko matampuki aja na sambaran diwuki
Makotor nariko itu jangnya nata umur anak yang di bawah 2 tahun ajak lalo tapas sui boleh nariko rimon rina sampajang asarai gangkat tamana waktu sampajang mangaribi. Nasaba upano-panang kanana tuli masu boleh rimun rina sampajang asarai gangkat tamana waktu sampajang mangaribi. Aja to herang nariko hura isa mapamula wani mapdena paja tari iye pa na paja tari masalawa piradio eko masigi eko subuh. Nasaba magay ang kameto sidijing na utusu iblis latama muka ganggui anana riawana 2 tahun dena paja melo na patari mapamula rimon rifurana sampajang isay gangkat tamana waktu sampaja subuh aga mi bawa wedding halangi yan narito tatutu ipintuta tatutu icandelata nareko furani tama waktu sampajang asarai. Hadirin sama dirahmati oleh Allah, ya naruh rampingnya ki, mudah-mudahan apa berkah ke pengalaman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.